no ugakora kuri ona uregeru kana ugakora ni kurathi gukahorera gatagati, yani ugakorwo nduri firm enough ni tondu circulation ya thakame kuria mikiha-ini ithi, na iyo niyo twitaga ED. Na riria mundu oka ni undu wa thina wa ED ni twambaga kurora ka history gake na tukamenya kana ni akoragwo na thina ta wa shukari, pressure, mathina ma heart disease, kidneys, prostate, na mathina mangi maingi maria mangituma mundu akorwo na thina ucio wa erection dysfunction. So how ni hotohotaga ku differentiate whether ni erection dysfunction kana ni low libido. To na low libido ni gukorwo nduri na desire, ni urageri kurehe undu ucio hakiri-ini no ugakora nduroka uria wagiriire, na ucio ukosagwo muno ni hormones. Hena hormone ya rume ndaugire itagwo testosterone hormone, iyo niyo tumaga mundurume akorwo active mwena ucio wa sex kana mwena ucio wa kuonana kimwili. Njugaga kindu kia mbere wiyende kana thina urehaga tondu ona nikire ingenda kwaria muno kwanza ni uhoro wigi uguo. Ungikona muthuri waku ina gathina kau, we niwe wagirwo kumunyita guoko mutware thibitari, no ti kumuruma. Tondu mundurume agituika ni ambi kugia na mathina mau ambagia nginya kwinjia isolate, kana arari muhoreri agatuika mundu very violent, arari mundu violent agatuika ringi ni ahana ta nguku njurire na ni tatari na mugambo utakuga low libido ikarehe low self esteem. Tondu riu kuri aria makoragwo ni irumi theri mutumia ndara understand, no gukuma gikwiraga njeherera nikio ureka no kumbia bure na maundu ta muri muthuri uria akambia kwimena ambia kwimena riu agacoka riu he aria matuikaga riu ni matuika nginya haro. Mundu ucio arari muhoreri no ararwa niki nigetha oneke bado no muthuri aheke gitio kiria gigiakio, no korwo kwina mwena umwe atarakinyaniria mamenye bado ari okuo.